Pozdrav svima ljudi, Mega Scanner ovdje. I ljudi, prošli novi klip i ljudi, danas igramo Minecraft. Ušao sam u svijet i malo je zbagan, ali nema veze. Da ljudi, evo nas ponovo Iso Miki. Proklet bio. Da. To pauk čuo. Dobro. Uglavnom da vas malo sad obavijestim šta se događalo između epizoda. Znači ja sam... Kaj sam radio? Malo sam majno. Ne, nisam puno. Mislim da uopće nisam ništa puno više dobio. Ali dobro, uglavnom. Gdje nam je kuća? Da vam pokažem. Mislim, ne znam da ćemo mi uopće tu ostajati u ovom selu. Ne, ovo nije. Isto Miki, ja si ne mogu pronaći kuću. Gledao sam. Uskoro će izaći PES. Sad su ovi kao Team of the Year i to. Sad skupljam, igram utakmice i skupljam malo da vam napravim pack opening. Dobro, glavno igramo sad opet na Minecraft. Tu imamo čestak, stavit ćemo Iron Leggings. Malo sam mrkve. Ovo kje sam imao hrane, to sam ispekao i to. Drva sam išao sjeći. To možemo vratiti. Idemo. Prvo ajmo si napraviti Iron Sword. To nam treba. A sad idemo. Ja ću ostaviti metal tu. Stavit ćemo i mrkvu tu. Odlučio sam ovaj, kako se to zove, hej, to je pšenica, da sam odlučio staviti da napravimo farmu životinja, da se opskrbimo za hranu. A mislim selit ćemo se odavde pa ono. U stvari, dajte meni malo drva, da se napravimo torčeve da imamo. I kad kiša padne nego kad ja... Ovo mi je žao ki nisam cheatove uključio. Da, ali nećemo, ajde nema veze. Idemo... Imamo znači neku točku gdje ćemo početi kopat. Tu neću ići, to sam vidio da ima, ali... Šta mi briga s tim. Idemo negdje tamo, ono. Tu je. Da, tu je ona velika rupa. Tu dole se neću spuštati dok ne skupim malo više stvari. Još nemam niti Iron Chestplate pa ono. Neću ići dole dok ne budem spreman za stvari. Da ne budem baš onak spreman. Da ići ako me baš napadne neki mob. Evo malo ćemo započeti rudnik. Ovako ćemo. Kopat ću 2x2. Da, idemo da čovjek nam biti prvi. Ovako ćemo ići. Jer će ovaj rudnik vjerojatno i uređivat. Pa ono. Odmah ćemo ugljena naći. Ćemo malo pobrat. Ja ću vjerojatno ovdje ono kopat, a ću to isjeći vam. Jedan dio pa ono. Da, pa neću sada gledati ono cijelu epizodu kako majnamo. Znam ja da to nije zanimljivo. Ja gledam video od nekih youtubera. Da ide stalno majnat.
Stisnuo bi onaj glup, onaj subscribe button, iako sam se već subscribe. Znamo svi šta to znači. Ali dobro. Da ljudi, evo još jedan put bih se u ovom videu htio zahvaliti, znači stvarno na podršci što smo prešli 10 subscribera. Meni toliko, naprimjer kak je sad PewDiePie prešao 50 miliona, to je meni stvarno veliki uspjeh. Ja ću probati raditi dalje videe za vas, da vi uživate. Ja ovo radim za vas, mislim za sebe radim, ovo mene opusti malo i mislim mogu priznat nekad kad sam krenuo onda me stvarno živciralo editovanje. Nekad ne možeš editati video kak ti hoćeš, nešto zeza i to. Ali dobro. Pa ako neko od vas ikad želi postati youtuber i to, samo krenite, probajte i javite se meni, ja ću vam se subscribe-at. Uopće nije problem. Da. Ja ću vjerojatno ovdje pauzirat snimanje. Pa ako ne dođe nešto zanimljivo, onda ću vam se vratit. Stvarno neću. Nećemo, idemo. Ja ću majnati između epizoda. Možda nađem dijamante nešto idiću. A sad... Prvo, svinja uvijek ima neka žrtva, danas je to ti. Ne brini, iskoristit ćemo te. Ja ću tu malo... Stvarno ne bih htio, znati kad ću... Ne daj Bože da ću morat bježat od zombe ili nečeg. I onda naletim tu unutra. Što i zombi bježe. Čuvene zombi villageri. Šta je? Aha, ovo je sugarcane. Pa mi se već kad radimo da idemo spavat. Žao mi ga nismo u ovom villageu našli sedlo. Sedla su dosta rijetka, ali... Mogu vam reći, dobro, do sada nisam znao točno kako završavam Minecraft, pa ja sam završio to, ali ne u ovom. Na ovoj mapi to, pa ne znam još gdje je jedan portal ni ništa, ali nadam se da ću između epizoda naći nekog endermana ili možda i u epizodi ako Bog da ga ubijemo pa da pravimo ovaj ender eye. Hvala Bogu, prokleta kiša prestala padat. Pa jedemo. Šta bi nama bilo najbolje? Dobro, to je mrkvo. To bi nam bilo najbolje. Malo ušljivo, vidi. Ću crknut zbog jedan, vidi. Da sam sad crkao, ne bi više snimao Minecraft. Majke mi. Fuck. Dobre. Da, počekaj da se malo healamo. Onaj creeper bi mi sad dobro došao. Ajmo ga ubit. Creeperu. Dobro. Ovo će nam dobro doći za... Gdje je glupi zombi?
Dobro. Ovo će nam dobro do... Kriva kuća. Dobro će nam doći za... kad ćemo raditi TNT. Ako će nam treba di... tako da imamo. Pojedemo još. Da, aha, vratio sam se da stavim gunpowder. Dok kažem, super će nam doći, pa ono, bolje ga skupiti. Idemo mi sad pokupiti ovaj sav sugarcane. Što možda tu i farmu napravim. Ovog malog jezera. Tu imamo 2, tu imamo 1. Uglavnom našli smo 19 kola na onom jednom mjestu. Tu. Dobro. Idemo još sugarcane skupit. Morat ću, to će vjerojatno u epizodi ćemo ići kao malu avanturu. Da vidimo, da si nađemo novo mjesto gdje ćemo biti. Neću za uvijek ostati u village-u. Pa ono. Tu šta tu nema ništa. Ovaj ću sugarcane uzet. Da si stanemo na tvrdo tlo. Dobro. To smo. Još nam tu fale ovoga. Dobro. To znati poslije će nam trebati za knjige. Ovo zanimljivo. Ovo prvi put sam vidim da se ovak spawnalo. A mi već ovak kad vidim ove rupe onda je inače u njima voda. Pa zato. Evo, ovdje ćemo još sugarcane dobiti. Sve me samo zanima, jel... Dok ja sam vam rekao ovo da sam između epizoda malo radio Mine i to. To je trebala biti kratka epizoda koju sam snimio. Točnije, prvo trebao sam snimiti, ali nisam. I da, srušio mi se recorder, sistem za snimanje mi se srušio i to meni je došla dojava. I sad sam se razljutio. Sad mi svijetli crvene točkice, pa sad kažem zanima me će mi. Gdje je pauk? I ježim se od ovog. Mislim je tu gore. Uglavnom da nije mi došla dojava i video. Ništa. Nema, nestalo. I poslije sat vremena, nisam odmah išao editat. Poslije sat vremena, kaj skužim, nema. I onda da sam skužio, onda bi išao odmah snimiti drugu epizodu. Ali nisam skužio i morao sam još ići obaviti. Tako da onda zato nisam bilo videa ova 2 dana. Tu sad gledam, ako niste skužili, ono je već ne znam koji cave. Tu i dole, ja. Dobro, ko što rekla ćemo sve mi ići istražiti, ali ono, nećemo sad još. Mi da se ovo tu dva povezuju. Malo tu možemo malo pogledati. Nema ništa. Sad pogotovo kako ljudi pričaju, možda ste čuli za Entity 3.03. Da. Uglavnom, ljudi, ovo ću završiti klip. Ako vam se svidio klip, postavite like, share i subscribe.